ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalapantip ba Kanyai Buddin ya kemukot duma balatunju haying ka Shri Meghalaya High Court persya ya kisaungut ki amali ki balai eso Shaka National People's Party NPP tat hadu bandarai ya kani kakam katkum ka jinglong jingman kakam da ka jingtmu ban penlong kum kanuksa ba ya karai upat ba omdei ban penlong kamkai ha kamon ki riusan perthai ngin om shimsting ya kum kini kikam ong secretary ka MPCC uba Manuel Badwar haba yekren bat kinong thok kubor ha kasngi palai haba batai ya ka right petition balamudui sha ka yingka shari hadin ba ulampang ka ying dorbar thawan u Thomas E Sangma ulakan taj arsin ya ka jingkerpat ban mat kerteng ya ka jinglong MLA kini kisaungut kini kisaungut ki MLA ki kenthop ya uba Chas Malngar na Mauhati constituency uba Gabriel Walang na Nongstone u Dr. Celestine Langdo na Umsning bat Roni Wilangdo Jong Kamalim kibalalit penyeso Shaka NPP uba Roni Ularung Shaka NPP hakalai filterik unaitung arajar arpeusan katba kilai ngut kiwaipat kilalai rung hakakat khandai terik unailar arajar arpeusau ulampang ka ying dorbar ulai ka jing itho ya ka jinglet yeso kini kisaungut ki Malaysia ka NPP uba Manuel Badwar ulayatho ba yakamudui lakantai namar ulampang usim batang ki MLA ki bala ban mudui hanrai katkum ka hukum ka ying ka Shri Supreme Court manumado ki badon ka jing sneutanat haka parti kila banle yakani yakamudui banakong la ujor da uba Roni Wilangdo hanrai ulawengno hadin ba ulelet yeso Shaka NPP hadin kani la mudui biang sa sisin Shaka office ulampang ka ying dorbar ha upnai nailar arajar arpeusan da uba Badwar hakamudui bathamai uba Manuel Badwar ulaong sa sisin lakantaj halor kinong rim kibam sneu yahap satya kabapan bor banlet mudui sya ying ka Shri High Court kaban sa syong bishar hakasin kabasan ka ying ka Shri haka arpeusan tarik urumpang arajar arpeun reu kal ailat ban sim ya ka jing Shakri basimet batbu ya kani kakam ban nang bishar shu